Muthenya wa muthi ni muthenya twerirwo ni MCA witu tenia guturehera gasi na nitwakenete muno ni tondu nitwanyihanyihirwo ni mathina maria tukoragwo namo ma mwaki ni tondu nitukoragwo na thina okorwo ni ikara riu rikioneka na ngo tukiona tukorwo na thina no riu nitwakena ni tondu muthenya ucio twerirwo ni MCA ni warikia gukinyanira. Okorwo ni mutitu tutingiraingirire ni undu wa thigari ni gutengerio ni thigari kunyitwo gugakorwo ri kwina thina muingi muno wa mwaki. Riu gasi ni tugukorwo tuhuthiirio mawira ni tondu onakorwo ni rucini wokira twana twaku kurugira cukuru ugokira ihenya ugaturugira. Riu ni turaigua gucokia ngatho muno kwi gavana witu na MCA. Gasi ino mundu oka gwikira gucenjia yake ni ndihota kuona wira wa gucoka kumutwarira mucii. Uguo no tuge ithuĩ andu a boda ni tukenete ni gukorwo ta wira ni ta ithuĩ ni twaingahirwo ni tuwira ni kawira kaka ga gutwara ga gucokia gasi. Kitambo venye ilikuwa akili yangu imezoea gas ilikuwa ikipatikana kwa matajiri ama watu wameajiriwa wako na pesa. Sasa gas itaakishwa kwangu na bibi yangu, sisi hatuna pesa, hatuna watu kibalua. Sasa shida ya kusumbua na makalau ati makaa ati kuni kutoka polisi ya Geta na Aberdare na Kipipiri sasa imeisha kabisa. Na shida ya nyumbani ati bibi akompole akona speed ya kuni ya kishia kunipea chakula kuoga